Brown uvumile ukuthi Brian Molefe wacokelwa lesikhundla sekuba sikhulu lesisetulu seEskom ngaphandle kokulandzela tindlela letifanele tekucasha. Bufakazi baphambilini baveta ukuthi umndeni wakaGupta nalabo bosebenzisana nabo bebati ukuthi Molefe utawucashwa. Molefe wajoyina eEskom ngemva kwekumiswa ukuthi sebente lesisetulu letine ngekhamba kwesikhathi kwabe sekuta naloyo bekasikhulu setimali phambilini kaTransnet Anoj Singh lenaye kwatfolakala ukuthi ucokwe ngalokungekho emthethweni. To the extent that Mr. Seleka may have got the right clause of the MOI, I guess that if the appointment was in breach of the MOI, that would be unlawful, Ms. Brown, would it not? But there's a part that's why I need to read the MOI. Yeah. And not commit myself at this stage. No. Brown ukuphikile lokuthi bekade nge-CV yalo beka ngumcondzisi lomkhulu Richard Seleke nalamanye emalunga ebhodi lekuthiwa eda nge-email address letsite. Kusolwa ukuthi le email leyamene naloyo bekasebenzisana nemndeni wakaGupta Salem Esa beyisetshenziswa ukungenelela ekucokeni emalunga ebhodi kumabhizinisi ahulumende. Kepha Brown utiphikile letinsolo tengenelela. Insofar as Ms. Davids would have said to you the CV came from the chairperson of Transnet, can you recall who was the chairperson of Transnet at the time? I said Ms. Mabaso. Did you confirm with her that she sent that CV to you? No. I didn't at all because Chair, Mr. Advocate Seleka, yes. The point is those CVs had to go through a process. Brown bekapotfula bufakazi bakhe lobuphathelene neEskom lomuhla.